Kisii, Nyamira, n'ekingongo kindi cy'ensi ya Kenya. Abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira y'obwikirano. Emanyamange nabo igubwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cy'omugusi. Ensoko TV, obworoso bw'omugusi. Tomu chago tengere merobere ito yogosemya na gukumanya yago korekana kira lituko. Nabariki baitu beandrete chinga kichons. Asengencho yao. Eariganie asobo tengali botali numubwekano. Eye n'Ensoko TV. Oboroso bw'omugusi. Mongereria na elitko erie merongevere mutinyo igano yokabere mwako yo wechiri merongevere ne 5 onomo chinsanye chiabona mambi chapto deka 15 na ibere iguru esenchiri abene karakora chinga kibune chiga amonerio gibine liga igotogoso sensemo yetrobini numero 2 nigoto kwandara mangana yege siasa kitko ori chuma yetrobini nje Daniel Omwaga na senchiri abene nigoto kwandara mange hali agendera korekana hali akorekane na yaro chiko korekana hanne ase chirunda rundi go sinyoro chege siasa emambi yabonega abagani bane mbaro ye studio gotebunga abaikire nande mbachi kwandara mange igoro yege siasa chinga kiri yege siasa igendrete commenta himeyense ya Kenya mwancho mwirodia ne igo tukwiboria nkambiki ere eyobwene go senkambiki bwate liabulirigia alioko igama wikira bondiga himeyense ya Kenya nigo tobwate chikambisa tochege siasa ikambi ya mage korau no yokabeire omorike monebya kyamakirege ODM yo akoisiko oyo manyike na Edwin Sifuna nabo igore moseleta we county Nairobi ekambi yende igo korawa anara Dr. Gadi Gashagwa yo kabira mokonyi bomurebwe nsirabe wikaboniga uri murebwe kyamakiria ya DCP iwateneti abaribanda bange buna Amada Karua nebwate omurai buna Fredo Kengo Matiangi nebwate Kalonzo Megaria nebwate Natembeya nebwate Eugene Wamaru agati abaribande abange nabayiga ekambi yende neriyere ya serikali Colonel Dr. William Samoei Ruto eyo ebwate habarai abange kyandage komi buno mugabana we county area Homa Bay Gladys Wanga gati abaribande omusomotenere manabwe kyamagia ODM Oburu Odinga muyibo igora mo senator we county area Ayasia gati iye kambi se kambi bwate abarai abange kigimana nyenigo abaganda takurutana chime chinkali gose chime chintindi kabisa achege siasa mambi yabonega ngo tochi kwanda yonsi ama tukabangega gose bitkolia mu isonde takareke amakere ya PNU ye Colonel Peter Munyaki arenge kyamakia yo murayo mukoro gwensenya gosira Mwai Kibaki bako batrana na gosuna bukobeke siyo kwa mega sine kyamakeria ya Jubilee ekyo krawo no omurayo mukoro bigo ore Uhuru Kenyatta esibonega batrenere Fredo Kengo Matiangi buno yogo chikobolia kuburayi bwense weterase kyamekyo ya Jubilee ine mancho bolenga yonte garata kurwa emambi yabonega kuri mu Nairobi kurisiko yebituna abyagusiye ngayore mambi yabonega na ayo sokorenga eri kwao nkambiki igose ebwate abamenyo oborobuja nkambiki mbara yamagana itachikage gotwera na nene nkambiki aba Kenya tubanete ko bwate ko ikaise bonega keroto yana tokotigara igora yembeo ntomanya ngaitogoso ntomanya ngo kwaneka maene na ntomanya nkambiki ere ekemaene hayonsi nigotochiko kwanya anere Zakari Obara ujure ukorige krogo kyo MCSNC mere ya maradaima higotoka ase constituency go sense moye bunge yembakati sauti na waigo Lamek Atuya Junior mutyara weka mega nera tuchiko kwandra mange nore garo manyina wabigo muri ngoli bwa manganaria ayege siasa asentere abene mambi yabono iga etrobini ya Chakire. Biamana watoganda ragoska mutumu nchimugari stogo sakana roboti romo hinga muraibwense Dr. William Ruto digo itukoregaro agete na gwetie sei na agete chaba na gwetie sei chibil isato echiyo chigo chia kwene kibogo cha kaigasi esenchira ere yabene biri ntangani ineria yo kwene kinga esekire sub county mwancho mureria ngotwarere chiabisi echiokwana na chibat certificate chiri cyo kwiburwa na bego kwene na chi certificate chiri chia makweli go sebali basirire mbwante ku certificate chiabo igo asekire county go asekire sub county ngo chire gotwara
chi abisi chigo chakya chigose chigo twara yokwena na ebibande birebya ogokwana bayiga ebibande ebiribya ko kubergo certificate chiri cyo kwibura nyarango mwancho mweya imeya Kisi County nigo tobwata chi sub county Kianda igo asi sub county chonsi Kianda mwancho mweya nigo chigo twara chigose chi abisi chokwana na ebibande biribya makweri na bayigo certificate chiri achyo okwiburwa asenchera ere yabene gati yabo gose gati chi sub county chireme county ya Kisi ne kane sub county abo basi bonchari ebo machoge chache machoge barabu ntobwate kitu chache north amoneria south ntobwate south mugirango gati ye chinde chinyinge nabaye go ase county ya Mira niko tobwate sub county isano chichire nyaribari north ntobwate nyaribari south barabu masabo amone semeria manga ngati ye chikira sub county chigo twara chabisi gosangana go sekorengana bunu mara ibwense agetese iri tskolega rokuru ase nyombene yobare ya state house ikareke ntuna bara ibanda abange buna omokose umana waziri oyure enere Musalia Mudavadi na abayigo osomo bunge ebunge ya Kikuyu manyekenere Kimani Chungwa yino yonigo oyigeti asegoso ebiria yabetka ko gwetibwa ebiria yabetka ko kese bunge na igoro yekemerike rya peretram yabuna kigochi ko komeribwa na kwa chogose na komenta obunyamasi bwaye ime eyenseria ya Kenya teho turagiria gose turagiria gati ye chibiri chiro mara ibwe sa tukabaga kurikia na goti ko chieti ko bese ikorwa esenyombene yoborai ya State House ritsko regoro. Excellency, the first bill was introduced in the National Assembly by the distinguished member for Gilgil constituency, the Honorable Martha Wanjira Wangari. And the amendment of Section 5, Your Excellency, provides that the national government will establish birth and death registration offices in every sub-county. The bill leaves the administration of it to the national executive so that Your Excellency it can accord with your instructions of December last year during the Jukwaa la Usalama initiative, where you instructed that there be opened offices throughout the country for purposes of birth and death registration. This bill actualizes Article 6, subsection 3 of the Constitution, which requires all state organs at national level to ensure that the services are accessible down to the people. The amendment to the 1928 Birth and Death Registration Act will therefore actualize this provision to ensure that civil registration is done as closest as possible to the people of Kenya. The bill provides, Your Excellency, that every person who is practicing social work needs to register with the institute. I invite you to present a signed copy of the Act to the Prime Cabinet Secretary for implementation and to the Solicitor General for publication into law. Your Excellency may also graciously present ceremonial copies of the Act. The members of Parliament present and all esteemed state officials in attendance. Congratulations. Copies. Togos kabatu mwantu mureria homo konyo bene ebyo murayibwense Faruki Beti nigori tukorego reso gati nakwendera kumuraga kebona hamo osiyo kabairo murayibwense uri Mugai Kenyatta watakano gwesane kwaye ime yegesiasa korenga na Faruki Beti mwantu mureria ne wateranga omurayibwense uri Mugai Kebete osiyo kabairo murayibwense uri Mugai Kenyatta niga korega siaye asabisi nabayigo nigabante kona kagari karanse ngati amangana mange togochika batogo kwanera nabayigo ngo twaroche barenga mono mugabana uri we county ya Kakamega Fernand Baraza abo riban kwendera kunyemocha ekambi yaye Rigathi Gachagua asenchera ere ya abene nabayigo nigo abande boragati sana gose nigo boragati ingaruto nero murebe ko korega sesene bakora no mubunge we gose David Ndakwa oyobeteka otebanga umurai ibwense William Ruto korega sesene nabayigo abakenya bonzi babonete ko mwakre chikura kerbosi bochore bone bu mwakre chibere 25 one bere tango tare nkwana ya Faruki Beti ganse mochiria acharagongo rwa Western. Tumesema kwamba hatutaki retired president ama anybody ambaye ameenda retire aanze kuleta confusion katika inji mzima ya Kenya. Pesa yako au kutumia vyema kujenga wa Kenya.
Sasa unatumia pesa kuleta fujo. Watu ya Malava ni waulize, fujo ni kitu mzuri ama ni mbaya? Kama president, mulimuona President Uhuru hapa? Nyinyi muliona Uhuru akitangatanga huku? Yeye, kama pesa yako ulitumia mamlaka mbaya, wacha Kenya iwe na amani. Wewe unataka kuamsha wale watu tunajua ni kwamba ni baraka vyako, projects ambaye wanaenda kupinga jamii ya Waluhya wasichukue uongozi. Sisi tunataka Mheshimiwa William Ruto akimaliza mamlaka, rais wa Kenya atoke jamii ya Waluhya hapa Western Kenya. Nyinyi watu hapa mnaungana na mimi? Mnasema Kenya iwe na amani? Mnataka kwamba Kenya isiwe na ukabila? Hivyo ndivyo tunawaambia watu ambaye walichukua pesa wakafanya ufisadi. Sasa hiyo pesa imerudi kununua watu kama mchele. Hapa watu wa nyumbani hapa, mnataka maendeleo ama mnataka siasa duni? Hebu mnionyeshe mkono kwamba nyinyi mnataka maendeleo. Sisi tunawaonya wale, Kenya inahitaji amani, na sisi tunasema rada ya inji ni amani. Tuseme hivyo, rada ya inji ni amani. Wale walitumia mamlaka miaka 10 bila kujali maisha ya watu. Na mimi nataka kusema politics of confusion will not help the country. Rather than we want somebody ambaye ameenda retire aende apumzike. Wewe ambaye tunajua usiku unapanga nini, unionyeshe mkono kama mtaki hiyo siasa. Watu ya Kabarasi niwaulize swali. Siasa ikitoka kwa William Ruto iende jamii gani? Iende jamii gani? Western Kenya. Iende jamii gani? Western Kenya. Tuseme hivyo, Western Kenya. Rafiki wenu wa karibu ni sisi. Na sisi tunajua mwaka huu mumefanya decision. Na mimi naamua kwamba na nasema kwamba yule anaweka pesa kwa mkono ya watu kupigana, ashindwe ama asishindwe? Aende asiende? Unajua anafikirianga nyinyi msipoweka hapa sauti wanafikiri nyinyi mnaunga huyo mtu ama aende kabisa. Hebu nione tena mkono yake kwamba huyo mtu hatutaki siasa duni. Siasa ile tunataka ni ya maendeleo. Ama nyinyi mnasema namna gani? Mnataka maendeleo? Mliwahi kuona Uhuru Kenyatta hapa? Yule aliharibu masomo, si alikuwa anaitwa Matiang'i? Alileta CBC bila pesa. Alileta CBC bila. Sasa tumerekebisha hao matapeli ya ukabila. Nyinyi watu ya Kabarasi mnasema waende ama wasiende. Hiyo ni sawa si sawa? Tunataka Kenya ambayo kesho William Ruto akimaliza tamu yake iwe tamu ya watu ya magharibi Kenya. Hiyo ni sawa ama si sawa? Sasa sisi tumekuja hapa ili tufanye maendeleo. Nyinyi mnataka maendeleo ama vitina na makampeni hapo? Kama mtu anatoa pesa ya kuonga watu ati mamlaka isije magharibi, nyinyi mnasema namna gani? Aende ama asiende? Hapa Kabarasi ni watu ambaye hawajui mambo ya ukabila. Sisi tunasema tunataka Kenya ambaye watu wanaongea mambo ya maendeleo. Maendeleo ndio inauzika hapa West Kabarasi. Barabara ni mbaya. Tunataka kesho mjumbe amepatikana, MCA apatikane, barabara iwe nywe. Ni sawa si sawa? Na mimi akonya nikuja hapa Ingwe. Nikuja hapa Ingwe. Anamwambia mwalimu ya Ingwe asifukuze watoto tena ya watu ya hapa sehemu hii. Wangapi wanasema watoto wasome bila kufukuzwa? Saa hii mnaenda kupika kura ya MCA mkijua mahali serikali iko. Serikali iko na William Samoei Ruto. Maendeleo iko na Samoei Ruto. Mambo ya kazi iko na Samoei Ruto. Chama ni UDA. Chama ni UDA. Mimi president ananipenda sana kwa sababu mimi ndiye mbunge peke yake wa UDA Kakamega County. Mimi ndio last born wake na ndio first born wake. Kwa hivyo mimi nataka kumuonyesha kwamba watu wa West Kabarasi wanakupenda wewe kama president wa chama cha UDA. Bila walinileta mimi kama mbunge, tena wanakuletea Elfas Shalaha.
Kuna watu wako wanakuja, mimi tangu nianze kuwaomba kura, mmenipitisha all polling station mara 2. Nimewauliza kitambulisho kweli? Mtu anakuuliza kitambulisho sahi, anaitwa Malala na chama ya DCB ya Kashakwa. Kashakwa omaghalao ragota omaghalao laho tawe. Ukichukuliwa hiyo kitambulisho, utapata shamba imeenda. Utapata unataiwa loan. Tena saa hii kitambulisho inatumika kwa simu yako, wakati wowote ukiweka pesa kuna matapeli. Kwa hivyo usipatie kitambulisho mtu yote, kitambulisho ndio maisha yako. Eye Nensoko TV, oboroso bw'omugusi. Obutini n'obusumbasi amate ninkikere tokore. Asamarieta ngoro ko munyagitari bosire koru Betami Rehabilitation Center. Betami Rehabilitation Center togotoka asegusi ensemo ya Gesonso na Nairobi ga ogoche ensemo ya Ungatarunga Xerian Road. Ime ya Betami nigo togokonya abantu bari amaruna mariogo yogotindi asariri obongo bwabo. Togokonya abantu buna umwanafunzi orenge kwende university ongere gotumia maruna mariogo yogotindi amosariri wano ya ikireke wango guikaru waligo. Panya oroyo onde orenge kwende kanisa utigire onge ya konywa mariogo yogotindi na amaru abasari. Erio twabaretaga Betami twabarwali erinde obugima bwabo bwirane gochaso obugima bubi. Asamange twakirisimya se namba 0706840844. Betami Rehabilitation Center lichibulyo gukora chingatale ichyobutindu. Je, unakusudia kwenda sherehe itakaosalia katika mioyo ya watu kama kumbukumbu daima? J&J tupo kwa ajili yako. Tunabadili kila tukio la furaha, fahari na ubora usiopimika. Tunatoa huduma mbalimbali kama vile viti vya kila aina, mimbari au meza za kuvutia, hema za kisasa, mapambo ya kuvutia, taa za kila aina, upishi wa vyakula vitamu, vioo vya kisasa, zulia za kila aina, mfumo wa matangazo kwa umma yani PS system, miongoni mwa huduma nyingi kwa bei rafiki. Kwa mengi zaidi, tutembelee katika ofisi zetu zilizopo katika jiji kuu la Nairobi kwenye eneo la maonyesho yani showground. Na ukiwa mjini Kisii ni katika eneo la Mwembe kwenye jengo la J&J lililo karibu na jumba la Isena White House. Au unaweza kuwasiliana nasi kupitia nambari 0790820710 au tuandikie barua pepe kupitia anwani sales@java.co.ke. J&J, kila tukio lina hadithi, tuandike pamoja. Warusiri gutara urugendo rutambe kwenyorera ibintu bicinguru bigutumye stima electronic appliances. Sungusya Electronics nintwe lichibuli yao. Nkoni tore electronic appliances chonsi buna ebirobu, power extensions, electronic water heaters, chibasi, chibetiri, solar panels, electronic gas cookers, egati ijebinde. Ntubwata phone accessories na boigo ntulene chibundi chikorosi bintu tokonya. Ninchuwenyo regi spare part chie chinguru. Sungusya Electronics boigon koros tule chispika chie kerengo kiguru. Icho chigutumeka asichikanisa nimeiga au. Tuline sababu ya wakole talentambe gucha kuligie vyombo
bunebi tutarira somo cyokebirigo nabo iga somo cyunyamira gusa twakirisi mese namba 0784884484 Sungusya Electronics obokoleri bwekerengo keguru angenaye. Omwanchi omulire bw'Ensoko TV igetase ngiye Ensoko TV ibwatira sengenje yawo kokoletera amangana amaya ayatabwati gwanchero ko rwonsi kurime yagusina isiko yagusina to kubekera tene ni anyarre ko bakawateka atabwati gwanchire bonda bwensi korwa se ebunge ya kitutu chache South Meye County ya Kisii elietari anen Caroline Mausa korwe county ya Nyamira elietari Nyarike Steven Embonde korwa se county ya Kisii elietari ane Wycliffe Orenge mera na inche Dominic Onderi Nyabuto ekeranya go koreta mangana amaye ko ritu kuri Jumatatu bakari tukuri Jumapili jeni gongor ko petuel machin na nyora netrobin ya Ensoko TV oboroso bomogusi maumifunga bwato moyo nyigwete ngatindi monto chere yenkaro mororo asamalieta bakondo kama Taifa 254 indime ya Ensoko TV oboroso bomogusi Chigosori inegatibo bundi obwo bwanchire na gotono mono nsengima nabono nigona yira mbarato asena gakoba kingo kwigekera emegano y'abanyangongo au kure bituna abyagusi abo obachire nkuma ase Chigosori au egati abo chinchire cy'abamonyoko amone bisero obyenkoyo ego ikachingongo au chinse imeyo muruberio obwenda basi y'abanyangongo emegane yonse nigora enyore aiga imigeteseni kyao kyabene Ensoko TV oboroso obwo mogusi na inche Daniel Omwaga mnabotambe nigo bagontona Elieta Suarez Mrna nabalibe chinguru erikwe manyabo na wataka kuchitana nyechiense Frida Kerubo Innocent Onyango Clinton Ondigi Diana Ndemo Ishmael Mogere Linet Nyambane Daniel Omwaga eke na kigekos kiamesa yamangana maya ine asama kiaya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwotera litko bwomogusi nigo bwale gosirwa nobolemi likomera liburga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somoro belio wikiage kyomogusi nobe gokomerana na inche Frida Kerubo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi korwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha Rumucho manu Nairobi Kisii Nyamira nechingongo chinde chense ya Kenya abariki baitomba bakorentera mangana magia asenchira yobuikirano emanya mange nabo igobwatira n'Ensoko TV koigeka chingenjo cyomugusi Ensoko TV oboroso bwomugusi amorire nigagendrete gotose mwana boire bukia tali Yesu sera ekegonko esukari lisabeso okurasa kwa manyinga yan blood pressure ninki turakole wetanga kuruwa sare nyora lichibu asomurobelyo bubugima nobo cheno asora bigo kumani wanabanyegitari bamarwire ao nabo yabamanyi bande bayatunge tyobo cheno kumurikira marwire nobo wenia nyoro murobelyo bubugima nobo cheno na Caroline Mausa kirali tukule Jumatatu chinsa ibiri chabutuko ime Ensoko TV oboroso bwomogusi
Eye Nensoko TV, Uboroso bw'umugusi. Karibu na ndo mwanchu mulgeria amega yoko ino muntu mukoma kechiteka cyo tukene 40 igoro y'echinsenye chiabono mambi sincha bene abageni bane igo baikirimo ye studio tegeto cyo kwanda mangana y'ibira lige siasa egende to komokana komenta emergency ya Kenya ase amotukabwango igane ne gatigati ye ikiga kero twalo chabarai awo bgendrete gwe sokia nabaigo ebinte bingi bene kare kanane ne kyamakiriya PNU gya chiramo na kubwata ne kyamagiya Jubilee senchire ya bene nga igo bago chigokora ega siamo to chigosikoso mugano mutu kolende yongo chigokora kyabageni bane ebakwane na kuruga bwetu chi igosoa asenchera ere ya abene kuruka bako kwane egwa gaigange ne sinde Lamek karibu sana kuko gokuryo asante sana muradia samaleta nche Lamek ase siasa mama bakondoka na atu ya junior inkanya mira kusi Kerenyo ward Kenyoro Kenya Nyanderema village. Nyanderema wantam usentuta. Nyanderema ebale na Matiangi. Ego bana Matiangi. Yes. Ego bare tu ego bare wantam. Ebale na Matiangi. Karibu sana Zakari. Mbe mano moralia. Asa mariete enkoro ku Zakari obara. Mwaka agoro ku Samuel wake. Seiteire sautu mogerango. Asa akoro ku yakona. Ase chief whip arweto korokosoro lakini bono endo mwana siasa agaiga Nairobi nkorigi ekerogo kyo MCA wa Imara Daima na renga last time abantu baminto ba Imara Daima bakanga chikura lakini nchesana lakini ninde bono na wakika this time round nyasanko babwate siale na nyasanko mbwate siale ndole na soire city olinkonya bana baminto Zakari Ubara South Mugirango ward kyokuru Enkoru ewoti ekoru kuchitago stroke Burabu ward. Chitago stroke Burabu ward. Yes. Ani nyeroche. Waemba ka sauti no chitago stroke Burabu ward. Yes. Nki yabugana nemba ka ni yani Mara Daima ward lakini tali chitago Burabu ward. Esengencho nje no mukacho Nairobi. Ama tuka mange go sabu mabwanda bwensi no na rere iruga iga Nairobi. So that's why ngotabanga Kenya sai ngoto chance yoko konya abantu ba Imara Daima. Ekaranje no mukachu Imara Daima myake mingi. Haya mwana. Mwancho mwiria hoyo onere Lamek atuya omanyekene muna atuya junior nabaigo Zakari Ubara. Bare ye studio mambya bonega amange to chiko kwandra anego yiri barege siasa rigendete komoka mwana matukabwango iga emergency ya Kenya abinte binge beteka karekana kero Faruki Beti kwaragari yako te omara ibwense gosoyo kwa omara ibwense uri Kenyatanga etikana na siasa ekiagara na rengo abisi na gakora chinki cheto gosko mutu nigo omokonyi bo omara ibwense Professor Abraham Kidure Kindiki tukegoro abeteko baga kuigora na gochakie bara area SM ya Taita Taveta wikachala njukini na wekeseria Ali City ime ye county ya Taita Taveta mwancho area sabata kaba kwa na watebange serikali yo omara ibwense William Ruto igere tukania magendro ya central area ya bene abara ibande barenge amo onere Professor Abraham Kidure Kindiki asensemeri ye county ya Taveta ngobeteko bako motogia na ko mubekera esikene omara ibwense asogendra ko etra magendra abamenyi ibwense ya Kenya tamo tara chinkwana achiaye Professor Abraham Kidure Kindiki. Nimefika hapa leo kwa sababu ya kuangalia hii progress ama vile barabara yetu inaendelea. Mimi na rais tulikuja hapa Njukini, tukakuja pale Rombo, tukakuja pale Ilasit, tukaambiwa na wananchi wa sehemu hii ya Taita Taveta na Kajiado ya kwamba iko barabara hapa kilomita 60 imeumiza wananchi siku mingi. Na hii barabara ya kilomita 60 wananchi wa Taita Taveta na Kajiado wameiomba kwa zaidi ya miaka 30. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Serikali nyingi zimekuja zikipita, wananchi wakitaabika kwa sababu ya hii barabara. Wengine wanaahidi, time inaisha, wanaenda, hakuna barabara. Ni kweli si kweli? Na kwa sababu ya matatizo ya hii barabara, wakulima wengi wamepoteza mazao yao ya shamba kwa sababu ya barabara mbovu.
kukinyesha hawawezi fika sokoni, na hii ni area iko na rotuba kubwa sana, lakini wananchi wamekuwa maskini kwa sababu mazao yao yanaharibika kwa sababu ya barabara mbovu. Wakati tulifika hapa tukiongozwa na rais wetu, tukakuja hapa tukasema, Mungu akitusaidia, mkitupigia kura, tutajenga hii barabara. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Si tuliahidi hii barabara tukiongozwa na Rais William Ruto? Pale Njukini, pale Rombo, pale Ilasid, tuliahidi hatukuahidi? Tuliahidi hatukuahidi? Wakati tumechaguliwa 2022 mwisho, tulikuwa na mpango wa kuanza hii barabara 2023, lakini kulikuwa na matatizo mengi ya kiuchumi. Nchi yetu ilikuwa ina matatizo makubwa ya kiuchumi wakati huu. Tukasema ya kwamba kabla hatujajenga barabara yoyote Kenya hii, kwanza tushukishe, tutafute bei ama tutafute pesa ya kushukisha gharama ya mbolea. Ile ambayo ilikuwa 7,000 tukapunguza ikakuwa 2,500, ndio wakulima wengi Kenya waweze kumudu gharama ya mbolea. Ni kweli si kweli? Ni kweli si kweli? Tukajaribu kufanya hiyo kazi ili afadhali ile unga ilikuwa 250 iteremke kidogo, ili gharama ya maisha isiumize wananchi sana. Mnajua saa hiyo petroli ilikuwa 218 per liter. Tumekuwa tukipunguza kila mwezi, tunapunguza kila mwezi. Hata this week tumepunguza by 4 shillings a liter, kwa sababu tunajua petroli ikiendelea kushuka, wananchi wengi maisha itakuwa afadhali. Ni kweli si kweli? Wakati uchumi umeanza kuonyesha dalili ya kudhibitika, sasa tumetafuta pesa ya kutosha ya kujenga barabara. Na Kindiki ni fire si fire? William Ruto je? Allah, si mmebarikiwa watu wa Chala? Yaani juzi tu hapa tulisema tutawaleta na leo wako hapa. Ni fire si fire? Your Excellency, asante sana kwa kutembelea hapa Chala. Kama vile Mheshimiwa Bwire amesema, tulikuwa hapa 1 week ago. Actually tulikuwa hapa on Monday. Na watu wa Chala wakasema tangu dunia iumbwe wameona viongozi wakienda Taveta, wameenda Njukini, lakini hapa Chala hawajawahi kufika. Kwa hivyo ni baraka kubwa wewe kuja hapa siku ya leo, na tunashukuru. Na tunashukuru zaidi kwa sababu pia umekuja kukagua mradi wa maendeleo, na haswa hii barabara yetu ambayo tuliahidi wananchi wakati tulikuwa tunatembelea huku. Ninakumbuka vizuri sana, tuliwa promise hii barabara, na kwa sababu hii serikali ni ya kusema na kutenda. Barabara tunaiona ama hatujaiona? Tunaiona ama hatujaiona? Chala hoye! Huyu Profesa Kithure Kindiki ni fire si fire? Huyu muungwana ni noma si noma? Hebu nione tutam ya Profesa Kithure Kindiki. Alafu huyu muungwana huyu ametumwa na rafiki yetu mmoja wetu, anaitwa William Samoei Ruto. Ndugu zangu wa Chala, leo nikisimama mbele ya huyu ndugu, nataka mjue kitu kimoja. Kama sio Profesa Kithure Kindiki, mimi nisingekuwa mwanasheria na mbunge wenyu. Huyu ndugu alinisaidia, na ndio maana nikamwambia, ukitembea Kenya nzima, njoo uone watu wa Chala, mama zangu na baba zangu. Yino mokonyi bumuraigwense Abraham Kithure Kindiki atuyawa tenga fire si fire. Kindiki kiriko bana mbona kwegera siasa na soete no bwo bake narenge na soete no nembeo lakini lende buna matuka kona kwa obisi ngonyorori nango no kwegera ibole buno gukwana n'abantu kwana n'abana inji
na wana siasa yako na kuegerera kona siasa yako yako usekerukia yako siasa yae ni kerukia yako na kuegerera igona ke kyoro chenera bona ebekere to muliro fire si fire at the end of the day egasi elito bate barobisi ka kwenda akole gasi elito babeke robisi tigakole at the end bago korega obisi abana ichona kwa mwana ki egasi mwakolete moikere nitiyose moikere ego at the moment ndoliko bakani na wono it's late to do work tegaba minyoke chipara ba minyoke kilegento but ke goika esco card to ko boli na for 4-5 years this is what we expected naked this is what we have delivered abana ichona kwa mwana ki mwatokolete gasi mwako yomo miakende ne mwakolete usi mwatokolete gasi miakene bona bana nchina bobwate as for now egasi era tigabakole ya mnyoke Zakari umwe muri bwense naso tata arenge bata banga tabwa tenkwana ere very strong kolende matukagwango iga ungere gukwana sana abanda batanga ngusugumwari anyara ko bakagukwana ngenge bya uroche ukwane ke maene igoro ya Kindiki. I remember the year 2022 nyuma tutarasoba chorio bonene bwo mwako iyo kidule na tangaste rura siasa asengencho ekorekana murengo uliobo mbachite kinyume muna atagite mba mochorete abe ekerugo kyobokonyo bwo bwese so akaramuna na aba disappointed agateba bono utigire siasa lakini rende siasa munere akaenda akakwaniru kumbe mbabwato mochoro bakore bintu byabo na bakolete finally bakamwa kaba deputy president wese igobono ekerenkorgereri history ya Kindiki ne president ituto bwata Ruto mbarenge friend sana nole nengaki Ruto abwate ekina ali ICC ngwaro chenaro renge ero ya enene so aigenite munero ye komutetea so ona korokana Ruto akamuiranira akamukwanira akamutaibono tiganchinchi ese munanda chese so that inkoirani as a politics so that's why uroche bona abwate that morali ngaki bono inche bono nda because bono president alifurufiri ile vile alikuwa agreement vile walikuwa wamekubaliana so kisiasa mbona agendete kwenye kuchangana ngora so nere aibeke asike wangu kagiganiria siasa sinse igo bono abantu baminto inje muna kulingana mnandoche kidule Kindiki tari mwana siasa uri at least turatebe uri ukwana n'ikinguru muri abantu bari bana siasa tokorora lakini ngonya kwegera ari ekorokana umwarimu wa MBA ari negasi nagende tegasi ingira yokomo somi siasa ya Kenya so because bono nojo wa mwana ajire Kindiki si fire so one ekwende ngonya kwa enere lakini rende injibone ngumetinga ki umurengo yobo oyo UDA na pamoja na ODM bako ni kukwandira mna ngocha bali genda kemo so yobona ne na bako nyakuigera sengenje be kusi esigino yarure muina ali bako tabigero igene kibatagite so nere lazima itume na siasa mwe tenero no gwetuma so that na ona space elame ke kwa saka sada kala kwa ngana mchoro ne mchoro renge tigato yatambukie so toiro bara yo afu to mwa keisiku I don't think ina na ya plani rigo lakini li barenge kochora arani mbechega Kenya kwanza opinion polls John speech ya record kina Kindiki nere abaninchi ba patagete nonye within kakasiri ya William Ruto aba bunge kwa Mount Kenya karabali wakachukura umusike gasha wale banyora inye Kindiki onyora most of the votes lakini engaki elise koligereria target ya Ruto ya lengena he wanted a candidate yole very vocal kwa Mount Kenya oranya lego tuliza embeo yo Uhuru Kenyatta wana wakanyorana Kindiki no muntu wekisema Kindiki tali muntu ole ni wacha gotenina people don't talk a lot in this stage arame abara Uhuru Kenyatta Gachagua no muntu kwa street
naomba bokora nere straight politician. Ruto preferred Gachagua sengencho mobilization skills naende ngote balingira nalingi na bwate ebitoke nibo later na Ruto achete ko realize na this street politician como beka this close mono awiko akova power kose onyole no okoba shadow the same thing ya ko kole Uhuru akarana you cannot keep a very strong politician close na kialia kindiki wana Kindiki no nyiga kuna gukina kisiasa o ikire nabwata maskani alese president is a loyal deputy president but trend nero anzira ko kwehorokia na nabwata advisors I can we are talking about royalty igo kwandanga ere kiria tebro kya kora because I don't know what's the definition of your royalty tarachi what is that naro chwa tebana is the closest to a deputy president during Moi's era. I think kia Moi kwa ninge deputy president ya Moi you toe the line. You toe the line. Yes. Bono Kindiki ndatra kama kirikia mache kwa reta. Kindiki oro kirina I will be loyal and I will follow what you say. Na ndio bono go ikabe loyal. Sasa ndio tena kiroko kia yenkere shekits in jeopardy. Bono asara oro kia magunjara maybe anye Ruto gakoira chikura 2027 which mutrio na yara sonke mabudara nera anze koinena but for now rasma ave mororaki ngocha nole Zakari ngocha nole na lame kinga Kindiki da is loyal so umai take into karoro morali siasa ni bwata mangana mange sana nande sana ikero kurigirira mukubwa wago ala asigitira asima obense yayo so Kindiki assertly with conditions. One, that's my royal to the president all the time. So that's why valengo va fight the muntu kuruku digata Gachagua asoke talia ruane tukwa sengenju muna tabu ate qualities ko tabu ate brand and onsi yoko konya. It is because kuna agreement ilifanyika nyuma ya dent eli abantu tutamanyete kati ya Kindiki ni president. So no kurusu kwa digata Gachagua nkwale ngikolinga ki arusu kwa sengeje mirimo ya musinyire guseki. So it is because ya Kindiki because I remember kera arenga kwandira munanje na aruri siasa ninde no wakiko muntu mukwanete ne president akamutavi. So because you are my friend and kwa vero muntu ne miaka menge twabere close friend miaka menge so ngai time so yotu abekira oyotu amwekire asengeje to suguma because na rakaneta na bwata chibesa kidogo so nyasau tutambukie tarache so I'm going to do something so that inkolete table so togende lewe chimoto so wono Mr. Kindiki ere in terms of leadership na bankora na ali muntu focused patike ndokoro ne kingi kolino okwa etwe asengeje ya friendship ya president ya Ruto. That's why na kinkoranga sometimes wana akatabwa na lazima etume so that egoika ngaki najenda aruoro na bagota wana injitoji na lengero yo to the president so na inje bona ndigereri so bone ngendekoro in Kenya koligereri obugambi obobwa Ruto na bobolege na bobwekene muna boli bwa Moi yali bwa Moi kidogo because everything is Ruto for now no Ruto no Kindiki orali kene ngera akole without consulting the president so that's why ngatabanga kiwo gambe boli obororo na bubolite teseme muno bwa Moi ngo chitero kwandra mangana mange anene tuchu tambuka tusuke sense media ya ekambiki tubate wikana chikambi chire isato chire very strong tubate kambi umure bwense yore William Samoei Ruto tubate kambi ya abasaya bakaba chire Edwin Sifuna yokabere umurike monese kyamagia ODM bakonya na babu wino omo bunge wembakazi East kati ya baraibanda bange pere bwate enkwana una mugabana we county ya Siaya Orengo tubate kambi ende ya Maraga tubate kambi wacha kwa kurende jera kwa reka mono tutaraje wasa sikabisa to kwanre so wangu sana do you feel that you can work more ibwense ngaro threat because bari bawate abesense media ODM bageta gete sana kwenda wikira banega na ramo isonde nkorenga Oscar Sudi kawate abanga moto yetegeruye kyo vice president intoretra abantu kera ikote bukana ngabonega kiama
kiama serieta igokire ne saidi yabo mugabana osiaya kiama serieta kiri kiama nabantu delegates igokire saidi yabo Sifuna korenga no do you feel a threat nero ese kero ki umura ibwense gochia sekindiki gochako kuke gochako igokorwa in Chevronda kerigereria ikera depend on a lot. Ase siasa ya Kenya bonere iga William Ruto bado nabwate egasi nabwate minane nkomu sana igona at the moment ibunire iga I'm very sure na tara ikerani ose tara anchira na nanga yako akogo deputy president too ono kuna siasa ere epande yabo ya Linda ground they are trying korokina we can bring numbers to you Mr. President. Now that's why they are trying so hard. Ne side ya Kindiki kwa arana barabo bansire kuoga kolwari bakatebana kerogo ekenge koraki gekoruga una toika ranstega bono iga to wa kasabo manye na chikura irenga chirarwe Mount Kenya to William Ruto na ndo to wa kasabo manye na chikura irenga chiraru Nyanza was in the ODM zone chicha se William Ruto now as for now ese goikana ya ikira ya roka nirena chikura chinyinge chiraru ase NCMO ya ODM was NCMO ya Linda Mwananchi Linda ground then William Ruto na bara twara after because they will now ask we are bringing X to the table but unabona kereiga it is everybody akerigie esa idea olu tageta kobera ni metia William Ruto waikali genaenda rokina ki I can bring the numbers igase bona iga Kindiki must work hard na ndo wensi otageta kobera ni metia William Ruto nere must work hard ese ngenjo ninde no maana na William Ruto na ready to fight to the tooth konyora a good percentage in Mount Kenya and one of the baits araba no tigali karo kyare president yo deputy president na kiko araba ko introduce ile narrative ile na Mount Kenya East Mount Kenya West na comment yenye base ya Oburu Odinga and whatever the deputy president position will be very appealing especially to Luo Nyanza na baroba koroki they have good numbers then he has a very tough decision to make. But lakini asevono iga it is still not very undecided. Kero totrache Zakari. Kero baba renge moyo akasini William Ruto na renge shwanga na reji kura kuruluo Nyanza nenda kagike magendra mange sanoro. Lakini bona iga torenga nkubage kere sana. Do you feel that nkome kere muraiwense atuale shu? Kero Raila Odinga alinge moyo with Raila Odinga politics. You can never be sure na 2027 nganda ngewa support William Ruto. Ngando keri chifuna bwana. Ondeta yo manyete including William Ruto. Na manyete na you cannot bank on Raila Odinga. Raila Odinga aliweka 2027. Anyo alena ground kere fertile for him to run. William Ruto tabu at Mount Kenya. Erebado na wate base ya ODM. Chances ya umusikere Raila Odinga gotenena ncharengo. Anya babwata an agreement na Raila Odinga kwa ndalinge kama support then chances ngo chakoba jalenge higher na negotiating power ya ODM ya ro chakoba higher na oba ndio bali kwa sababu ekero ndio deputy with confidence sengi nchomba kwa Raila Odinga lakini at the moment bado nkero okay Zakari umurai wense na beta kumwaka isiko yo mweka ngombo konyoe bagotebanga kere ndi ya peniri if it has happened it why not be no when tenga nachi kumutumika akiniki bono mokonyo yani ne keboniga chisabu ikachi yake amali tara kukwandika by the lameka mona na Zakari mali tabuna yo onye mugabana we county yo soka ya Kirinyaga Musibati Anwaiguru yo kabero mochia we chigavana imeyenzimiyensi ya Kenya nitaku kwa kama na Gladys Wanga rumuru wa ibwense na tete religion area ya central sana na inde na tete tatebenga abasubati na wala tumeka musubati koreta chikura sana at the end of the day mwana ibwense again that oyonde na bago na ready to tumekonde bwensi erinda nyore kire kukia na kire very important nga kibwete na chikutume ko musubati
na Kindiki inachi kutoka gosenachi kunyara kwerekere wikia. In fact, ya siasa ya nchi ito ya Kenya. In fact, ni ile trick kidogo communication mapema because siasa ya Kenya ego change lituka selituko because ekeren kurigire no len 2022 ekeren kolete ebicheri ya 2022 nanye leta na bono ebinte bi change take ground sana. So tingunyara gukwana ngaki stiri Mount Kenya na nere siruto guseteyo siruto because siasa ningi go change bakona magaso. So na ndege ndukire kiri ngorara ramna because ekirenge kia ekene na maite 100% because seri kuri basereti ligatega shagwa eren maite Mheshimiwa Ruto is very sharp politically no muntu manyite ginta akora. So na maite ngaki already Mount Kenya for now teria sari. So umupira wa yako nyonyuchiesa iga nole Kindiki ole deputy president still Ruto tarasetra sari kabisa ikaranza menga ki abanole Kindiki oramuna nachi konkonya. Ruto sai egintarigire narigire tinyanza sana. Nyanza sana because ingakinere ekirera ira soetari kumubwate sina ne serikali ya broad based emindumbere bari gitukwana bire bitatu beko this time round eyere 2027 ngamba nyolo musubati abe running mate. So nkarora ogukwana musubati nkarora egavana ya Omabei ikwempende kesa mutwe ebe muna nere urabe ekornere yakwanikire no mukungu. So igo still siasa ito teraba burundu ya Kenya ndase kwane bona igo muraringa ki Ruto o make decision ngaki omusubati ategete osenkindiki ategete agene ngonya gwakari mipira yae nore ni musirioti kidogo because yakora ukurigiri statement abantu bari broad based bakwana especially muna Oburu Odinga Mombasa juice na tabanga kikero ko batagete konye Ruto taite bakolega sino ODM egero ko batagete no yobo deputy president okarara CS Ruku nera akagenda alisobo agateva konye ODM ego demand ekero kia obo deputy president igomba tayari koena na Kindiki aso ODM so that baweze banyale ku produce a president a deputy president. So igo in fact nere trick kidogo asibaona ega gotabanga ki Ruto na abwade deputy president yago chakora nere gas 2027 igo korengana na yotabanga Kindiki ekero kia ngerembe igora asini nigo so bona ngerembe igoro because no le Ruto mwenyene amejanganyikiwa in terms of no abuchugo peak because na abu atoko semeninga ki okugenda Mount Kenya because bona ODM ya ere yakwanenga ki so konye gututagete muna ntu to maintain broad based lazima na into to deputy so that na litora agenda amo. So na Mount Kenya ba moire sigino yere kurusoba Kindiki ba gotabanga ki so na into kerugi kikia Kindiki ndi ne yito paka 2032 ngobono na bya imuchanganye sana kidogo amonti mugena ywagandrate mangana yege siasa nene ribaga ya Professor Abraham Kidure Kindiki kwira hekerugi kego se kwegere kerugi kya kebo konye umure bwense guyikakira chikura chinne cyo mwaka ogocha tokiri mutumo komo sinini tokana na togo chigoswa essence moyende ya kabere ense moyo kugireria go senkambiki tubwene tabaswa nkambiki tubwene ko bwatia na yumo chimureria nkambiki kore nganaye obwene konye bwatia chikambi go chirese to chiara kana ko bachibarasi satobona iga ikambi kra unero nzifuna ke bwata babo wino ne bwate babo James Orengo mugama wa county ya Siaya ikambi kra numara ibwense ka konya na Professor Abraham Kidure Kindiki ne bwate na abachume banda bange eguna usoro kuru South Mugrango ne bwate wa Kimani Chungwa na baba Faruki Bet ne kambi ende ya gato ne kambi kra unero omo somotendi go omo ne bwe kiama keregia ADCP Rigathi Gachagua ne bwate ne baba Kalonzo Martha Karua Fred Okengo Matiangi gatia baraibanda bange buna Eugene Wamorwa tokana abweno tuchi okwandra hasenchira here ya Benetro bini nigagenderete.
Eye Nensoko TV. Oboroso bumugusi. Je, una ndoto kufanya kazi ughaibuni? Mwakala wa ALM tutakuwezesha kutimiza ndoto yako. Tunatoa ajira katika nyanja mbalimbali kwenye mataifa ya Qatar, Milki za Kiarabu, Saudia, Bahrain, bara Europa, miongoni mwa mengine. We are legally registered by the National Employment Authorities and we are licensed to do manpower recruitment for different countries. Currently we are reaching companies in UAE, in Qatar, Russia, and we are hoping to enlarge our boundaries. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa nambari 0721151500 au 0729690571 au unaweza kutembelea katika ofisi zetu zilizopo jijini Nairobi katika jumba la Delta House, orofa ya pili, chumba nambari 204 katika barabara ya University Way. Tupigie simu utimize ndoto yako ya ng'ambo. Karibuni sana. Nuganete betri uratumia segari yao. Ebetri uguchachirimo ugakweba. Ebetri ulegene chinga kichonsi ebenga kieriberera gusenga kiyobokendu. Tawe chanika. Autobat Kenya Limited no tulegigiga asingichao. Nigo tokorosia na koni chipetri uratumia chinga kichonsi. Chibetri uratumia asegari yanke ebasi no nyaneri kurukuru. Tunapopitia pale kwa gari yako tutahakikisha tumeweka na tumekupimia charging system ya gari na pia tumekupimia battery na kila kitu itakuwa iko sawa. Alright. Sasa na ikileta shida kabla hii warranty ishe itakuwa namna gani? Ikikusumbua kabla ya warranty utakuja, alafu tukishaiangalia tutakupatia battery ya kushikilia tukiendelea kuangalia yako. Talia yoka ne battery yechinguru. Battery ya Autobat ni battery ambayo ni spill proof. Kumaanisha hiyo battery haimwagi acid ile ambayo iko ndani. Hiyo battery imetengenezwa na calcium. Kama vile tunajua calcium hainanga water loss. Kumaanisha sasa hiyo battery hakuna wakati ambayo inakauka hiyo acid. Asamange twakirisimi namba 0739697855. Kwa wale watu wa kujamstatiwa, wachana na battery kama hizi. Tumia Autobat. Battery ni Autobat. Ebago tebango yogose komo elio nero gose kabuya. Maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV. Boni go yakirenga kingo koleta nganya sai. Nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia. Murobili nigonda olete amuna basomba banya sai. Abu astra ko batukwegera lingana sobwagale. Nantali ya yoka nonyora matera noena masabo nobori ntunyale koba tokorwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamos abande batabanga Saturday chinsa komirebere chamambya ugweka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyasaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni. ase miziki yabagaka eli abantu bakonga kongire chinengo chacha kire kochoga choga ya rumba Akele
igo ntukwiba abasai aba bakurwa jigenzi emisike kogenda bwange bwate chia talaku le général Dangote anaweka oye mose kunambi o Ricardo Momo oye mama Dangote netaliane Edwin Nyang'au Edwin mwana mboka nzube ya bololo tumerane kila litukulia Jumamosi kati ya saa 10 wika ensa am ine asama kia ya mbireo seino mbireo asama tuko amaega obugima bwakira lituko bwomogusi nigo bwale gusirwa nobolemi likomera liburuga lisamora byonsi asekerenga yokobeka ase ekiage ekemo ningi keire libaga likiage asenka yomogusi nobonchereria noborokia nobonyanyimbo gose nobwagachi somorobelio wikiage kyomogusi nobe gukumirana na inche Frida Kerbo kera litkoria ijuma chinsa ibere chamugoroba astogo sanga nomugusi kurwa chingongo elio kumanya naki bakonyorera engere yabo ya kera litko tomocha ebagote bango gose como elio nero gose kabya maiga yokonyora mangana mange korwa segete seni kia usigete gen Soko TV boni go yakirenga kingo koleta nganya sai nigonda koletro murobili kurkunga amegelio yebebelia murobili nigonda olete amuna basomba banya sai abu astra ko batukwegera lingana sobwagale nantali yoka nonyora matera noena masabo noboli ntunyale ko ba tukurwa ayankira lituko liye sabato liya bande bagotabanga Jumamosi abande batabanga Saturday chinsa 12 chamambya weka chinsa ibere tomocha gekora nchomulisyo ngaga nabasomba banyesaye ntokoletere umurubiri bweleso seseni Eye nen Soko TV uboroso bw'umugusi. Karibu naende mwancho mugiria kyo cha vyoji deka 15 nesto igoro chinsa isano chabona mambya togandrete toboso sense mwende ya kabiri tochikukwandra hamangana yege siasa unatware kukwana nere Zakari bara amo ona Alamek atuya junior hemambi ya bonoiga no bari me ye studio ko girba kwara hamangana mangi kugirba kwana riba gali aye omura iwenso mokonyo mara iwense Professor Abraham Kidore Kindeki usana chiko yara ko yegerera kero ego chigoika omwako go cyane kero mara iwense aligereti ko beko bina masibwa ye wo chiko yekero kiriya kibura ye sentunda ya kabere asenchera ere ya bene amo tukabwango iga Alamek kamo na Zakari libera sana ya bokire hane as opposition yeja tukarari tukulia musode kero kya makiria ya PNU amo ne kya makiria kia Jubilee kia yumoro moko nyumara oyo kaberu mara igwense Uhuru Kenyatta PNU kia renge Kenya gosira Mwai Kibaki kere bone gana Peter Munya former governor former governor nkorenga umukonyi mumara igwense yani oyo kuriye kibura igwense Matiang'i na kwa na igoro yenkire bone tukutumeka korete candidate yewe chikutena yali ko mwaka isko mura igwense William Ruto gose we chikora chine chigocha na kwanta mangana ya media ko ikaransamo kore debate na kwanta mangana ya public engagement aba Kenya banyene bachore umura yuri batagate kurwa sense media ikero kya bangusira abantu tabange batano madakarwano ari gaya bate abanya onyetali
onye talibo president mbuye kana sense mutatetira no deputy aba support bali bande ngane gukwana na Kalonzo Musyoka abantu baye kuri sense ya kambani bagana tana reko kumwakire kuko ngane gukwana kuri mu mreto ko rwango rwago si Fred Matiang'i sokiri kwandi maismar na baigo ntubwate babona tembeye saidi ine rate ko bolia amo on Rigathi Gachagua Timothy ngakiro chenkwana iyo totende tochi introduce kwenye kwandra ukora kuniligo ngakiro chenkwana iyo ya Matiang'i ritukulia moisone ese nginjo Kenya tuli na a democracy, tuli na democratic country. Enkwana ya Matiang'i goteba na wika uwazi wika tokole process here open to people wachora a presidential candidate ya opposition igo ere the best way to go. Ekyo musike Matiang'i gotebera togende option here open abantu ba media bapo public participation yebo nisengenja abwate bo maenena na role the best candidate in the opposition na role achoru na bananchi na ende when it comes to them boy karanse na bono ngokwana bali it's a debate to bono gochoro yo totagete na matena you will win that na endo is really progressed countries, progressed democracies muna US they do that wako state to state until onye Republicans or Democrats wanyora the right candidate. Lakini iso kuligerelia a process ya abantu batageto yokonda erumu muna wikaransa. This wali tanga bakonda kumuboli na ki chikurere ngokolete mesa. Rigathi atebe na nchimba 6 million ni chata bwati. Chia Mount Kenya. Kalonzo atebe ngochande na 3 million. Wono ine technique babwate yakoraki. Yoko kick out. Tanda ki ya toro zora. Okay, so 6 million chia ko era da chia Zakari boardroom was the public participation. So muna njobara nara miaka ya nerende rinara redensi njenko rengi siasa ya Kenya nguikirea changanya bantu especially kirea ikire ngaki toko tutete kiongozi oliura tokonye in fact twatiga abantu abaya twanya twachorera abantu tukuje twalera baadaye. In fact igere nkuligereri United Opposition abantu mbarali politically very senior like Kalonzo Musyoka politically is a senior most lakini in terms of development ni zero. So na Matiang'i is the senior most in terms of development. So that's why ngotabanga ki Kenya yaito. This is the time whereby muna ntu aba Kenya 20 ntorigereri ngaki oyo ngoma jora sengenje no muntu seto wasengenje no muntu minto rule to kwane rugem wase no muntu rule licho lijeito tigatorigereri muntu uri ole focused enough at least ora kore bintu biria bananchi ba Kenya batakete ngotari mangana senior most na mangana development lakini mangana senior most at politically am the senior most lakini in terms of development you are zero ikibono ngego tokone. So that's why roje tubwate mechando Kenya ite tokorera kirengaki so generally ngo sababantu ba United Opposition. This is the right time. Don't mislead Kenyans again. Tuligereri boronge ngaki omonto yeke maene track record in terms of development ngakiare point kikiora mwae muno mo Kenya oyo chisikoka tintubwate abantu abosi pibabeira story ntumo manyete Kalonzo ntumo manyete Matiang'i ntumo manyete baba Rigathi Gachagua ntumo manyete so ntubwate chisikoka so generally ngopongeza kusenale ngo sabako kwani method eri Matiang'i atagete in fact ine era to the right candidate Kenya yeto ndojikolera baadaye. So njenga tayabanga ki abantu bali bare United Opposition lige mechanism enonge especially mune yo nde Matiang'i ya proposal mujinere mesa tonyori kiongozi egocha gotokonya mambe na mambende ndojikolere ese itokolera bona hiyo omuntu moireria ha Zakari atebanga inere processing ya korengana na omokonyi bo murawe kya makiria gya Jubilee Fred Okengo Matiang'i atebanga tigano nyina bararia batumikegaria na public participation ya Kenya banche gochora ningo ogochoke mukibandera ya opposition hanenekera bargereti ku mwaka na kumurwana ku mwaka isko ya bisi muraibwense korengana era bagento kumukikeria haso buraibu aye gorobobe korengana ne kambiria ya opposition hase no nyiniga hingana ya kirio cheki na Peter Munya kerabati tamana kubwata na
korede abantu abangi kurwa nsema ne ya Kalonzo Musyoka barekande gukana igetambo kerekyo bakraona Enoch Wambua oyore mo senator kwa county area ya Kitu jamu tageria enkwana ya Fred Okengo Omatiangi na baigo kwana ya Elik Enoch Wambua. Maybe you guys from the media, because you are serious guys, from the media, you should even organize a presidential debate for opposition candidates, so that we come before the people of Kenya. What are we hiding? We are not looking for family leadership. We are looking for public leadership. The people of Kenya should be involved in the process all along. Sasa sisi kama Jubilee na PNU tumeshikana tukasema kiongozi wetu kwa hiyo kiti ni Matiang'i. Lakini process ikifika iseme sio yeye ni mwingine na iwe ni process ya uasi, tuko tayari kuunga hiyo. I strongly believe that Matiang'i is being used by the system to bring confusion in the opposition. That's what I believe. Yeye mwenyewe kama sio hiyo, he must draw the line and go with the decision of the majority. Wale wengine ni masikiza, kila mtu anasema anataka Kalonzo. Kila mtu anataka Kalonzo, anataka Kalonzo. Sasa wewe maneno scientific sasa hiyo ni vitu gani unatuletea? Fred Matiang'i kwana ya kirwe checkinga tige process ye korekane uyu Peter Munyo gukwa na Kero Matiang'i akore kwa na gari nga na kigo chikoba yere iyo bwasioku yere yo bwene igo chikoba bakuye support yenchira yemo uri abantu obanchire timete ngukwana twaringa igoro ye ogochoro kwae which process do you feel is right to you na kurugabu omene gochu kwande 6 million votes ile cha gashagwa chire in secular history, ngina na maiga back to 2007. When we had ODM Kenya, we had Kalonzo Musyoka there, William Ruto, Raila Odinga, Musalia Mudavadi, na Najib Balala. The same process ye Kalonzo we insist bono igana to we karansa in a boardroom to chore the candidate. Ekina Kalonzo atagete. On the other side, the majority bara tabana ki etoko genda nominations chirepa public. Oyo konyora the majority of the votes I will ticket. Kalonzo atagete nera gwesengencho is the likable character. I deserve to be president. I am liked. Kerari gelia kamanyana ta gochukobwa nomination na liri batamete na ODM Kenya. Na Raila Odinga bachito ko register ODM wagacha korosi chama kike ODM. The same Kalonzo now, this is how many years later, almost 20 years. 20 years, yeah. He is doing the same move. Wana atakete ko insist na bakore boardroom meeting na libara nyale ko negotiate wa matabi na bona in terms of tribal votes tubuati. I'm the senior most now omogambia kwanaga ngekero geke naende singenjo gose Mount Kenya bakwa the votes numbers from what I've seen geko na kuli kuna bata to obo prime cabinet secretary. That is something we will not agree. Engakiye ne ya Matiang'i oro kirinabwate leadership skills. We need a leader who can perform. When it comes to politics, onye Kalonzo Kaiwetene is the senior most, he can be the deputy. He can nawabako guide through the political process. Lakini once to get the leader already go deliver at the forefront, Matiang'i is the best candidate. Na igo a process to insist and to get tengalina ki to call an open nomination. Ere free and fair tobona ko manyana ki onye Kalonzo ochori ruliende lioli we will agree. Lamek norno kuegena nga bawochi gotumeka ya public participation ya Matiang'i uchikwira 100%. Oisoko liga ya Kenya ondebwa ensio moe Kalonzo Rigathi Gachagua na Fred Okengo Matiang'i aba Kenya tuwekire stage totagete performance. And it is very true na Matiang'i oro kiri gutwara enkoro na no moyo liko kolega asi no moyo yomo and he is likely to be the candidate. Lakini ina re process watata okora 20 years later
Kalonzo wants to do what he did in 2007. Zakari. Matiang'i aragukwana agatebanga Gen Z na uba murangiriti am I wrong Paul? Na buba akoretiki na uba murangiriti ndaje ko uri burayibwense akarisa imye gasi aragukwana na igwetiko kwanga gasi abatikibasi nyingi sana na kirisa indi ukire kuriya oburayibwense tagiye utagete na basaba mutabeti na magota ngabana gana public occupation nere ora achorwe ine boardroom investments ke kigo kigotumika agachoro umuntu gutera bedroom wose boardroom. So ekere nkurigere Matiang'i muno muntu ukawaida omo Kenya abo maego olinge civil servant olingo kolera abakenyi mirimo na akolete gasi iye kogera abantu abakenyi ngikiri twabwate mechando Gen Z asoete para bagateba trist bagateba yarenge ko bafadhali tutwara umuntu muna Matiang'i asengenje kera renge umukori emirimo olengo ante umuntu olengo kolera abananchi gasi kange serikali na oroge to commitment ya ngaki egasi na bonganye kora singinje nganye kora singinje abananchi. So that's why Gen Z ya roje ngaki at least afadhali tutwara umuntu muno uri twaroje uri akolete ibintu wono ibintu bibagotera tubaswe mangana boardroom bacha gochora in fact injendo uche kiyo tutumeka boardroom wono from my side njeti nkwagiri goseti nkunga mukono boardroom yubago gochora batawenga kiti atoso asikiti gatochore e candidate yeto ya United Opposition njenge ndona ngo saba abanda bonsi because kero muntu sai aligirete mutu agotabinse yeto nebwate emechando injenare ngo teba beke differences kando baligiriri umuntu rabe ebo wakonya abantu baito emechando tubwate munantu abakenya. So njenge ndana ngo saba especially muno umuntu kuruka Kalonzo because umuntu naroje gukwana amangana ayo kuri side ya Gachagua tinda yugo ndo gukwana umuntu no yugo to gukwana ne senator Enoch Wambua kuru Kitui. So ngomate mo se gutwara uboba because egas tutete ko baamo na inwe because egas tutete ko baane riyo kurusi abakenya kurwase bari bagende step ende atiri era at least igobona mochaka kukwana mangana ibono mapema. That's why Matiang'i atabetenga kikonyi konyi muruche ngoma wote kubwatenga ki no nini owere gosena gwara chikura chinga nayo gosena gwara chikura chinga nayo ebintu tukuchikurigire tibona tuse tukurigire umuntu ora rusi Kenya korwa sire ucheke wanga kende eyo no jinga ki umuntu ora atakonye Fred Okengo Matiang'i na njenge ndongo sabaniki konye ego seed mo no bakonya bataba chikutume ko bukabira buri baruche muna sengenjo mepi korubo kama bwari chikura gite koruma Mount Kenya bwari chikura gite mugusina bwari chikura chinga nayo njenge ndona bata mu make differences chikando. Let us focus in ntake mangaki Kenyans need a servant leader ora derive mechando tubwate muna ntoba Kenya igamangana amo wambwale ngokwana ina yae na ndo bijatinda igu Kalonzo gukwana because konye ukamutumete konye Kalonzo ukamutumete na kinta amanya lakini tinda igu Kalonzo gukwana so nje Matiang'i ngenda kwanete ne method eri at least turatumike rabe wasi ine proposal ya muna Matiang'i so ndo jimu area proposal ne rabe much better asoko nyori kiongozi because ntokaneti ndo bwatobota sana bwako nyori kiongozi uri urato konye muna ntoba Kenya atu etop hiende tawanza sana mpaka nentreka na which side is safe mpaka wada iga boardroom nke go chikotumeka boardroom go se method kie ego chikotumeka sense media boardroom ili koleto mure bwense ya rakane nga Matiang'i smeri rat ngata ego chikochoro wetere process yeyo. The main thing what they go to me in those boardrooms and kwa igule Gachagua wako yekwana in some places ina muko na kura ngapi muko na kura ngapi ebata they go to me tribalism ebata tama omo ikie boardroom bamo ikaransi banza ko moboli na ki ayebuno mugusi chikura ire ngoko lete mesa ne gote Kalonzo ndo yako kwana sometime Gachagua tutaka tuseme wewe uko na hii wewe uko na hii wewe uko na hii Mheshimiwa Fred Okengo Matiang'i tali bagusiba motomete achikoboli chikura sike Fred Okengo Matiang'i buna my friend agotebaga nigarangire tikuna Gen Z agatebi kuna kina ende yarenge in the public domain aki abananchi bagete naenda abananchi bake bakarana Matiang'i
can be the best candidate for this country situation ye bona tole toleiga and then that tabia barai bagusi Onyonga and anybody yokorugusi Karwa mbao kwa nebe ntobuna biria na inue moirane limokani matebi na ki fireback Matiangi tali mugusi yo motomete Matiangi n'aba Kenya bakorete ki ba matebi tina sawa siasa na n'aba Kenya batete komoa o candidature komo ile boardroom kwenda komo ubalichukura chaba gusi na kina ki totageti yes and abagusi we must defend our candidate totebe na ki it is Matiangi and it is the right candidate to go forward. Whatever bango chibara gutumuka the number of voters whom you have from your region. From your region. But as anene maya kengwa kwana nga gashawate ana 6 million votes chitai. Kara ntelingo chitai yana nene kuwana rekoro yuko bata na biria mona. Esabu yunerba wacha bana gwaka na gose the mountain votes gose chire they throw that figure 6 million but kero chikura chiko baru Kenya gaiga William Ruto anyolete 6 million out of those 6 million we had chikura chinyinge chirwete Mombasa chirwete Gusii chirwete so they don't have Rift Valley Rift Valley they don't have the 6 million okona kokwana okude ine figure ako kwana gotogosa na etole inferior and I was in some debate the other day Montaro na konte bino mate abagusi you are subordinate in this country na mobwati numbers tuwaikire in a state in this country na we are not supposed to be judged on nomugusi Matiang'i is a Kenyan candidate as rightly put arangreti kuna Gen Z achate nene and that is the candidate people want na nde unawaambire kolio liko chimotwa Bonaru te statement yeyu maybe orolire embe uchimotwa na ndo orolire na Linda Mwananchi ya Chirebuya we might have a new coalition anya abakwendera kumataina toso boardroom yeah which camp is safe Zakari we might have a new coalition kulingana na Alame Katuya you nende in case tebe Matiang'i orule bono gali totebe for example uchirese camp yego tawanga Linda Mwananchi go Linda ground which camp is safe is bonego mo Kenya alaise kutamera so omorari njege ndenda kwaneneke tingoja goteba SID safe na kina Linda Wananchi ama nini ingine inaitwa sijui Kenya Kwanza Kenya Kwanza wecheba so njege ndonde tokoteba ningi ki asaba Kenya wara be safe aso muntu uri ubate interest osuguma aba Kenya sembe chandeli tubwate at the current so njenge ndongo kwanira neko mwana mintu siasa yitwara abere twara abere me amatuko atari make siasa ni interest igo ngo saba umuntu uri uratwara interest ko konya aba Kenya ine site turabe turujinga kintu safe ndo gutwara ndo koba ase side editorojinga ki ebuate injiri ngao itali kwambatana na matarajio ya wananchi so injenge ndo natebe nike inkunya kusaba abana ba minto juzi na kwana gaiga na lenga asigitega media gitega ngatebega aba Kenya ekere utenyore omweshimiwa wa President Ruto igerare ngi kuri gichukura na ajite paka tukaramuna ngiri reika getenya saa tumiri kuruguru because abwarji promise gete guchukurigere liyo koranga kina araji kore tigatoma chore muna anje nona arengi front train gotabanga ki Ruto uchire ne ti promise gete gachigo chikotokonya because ajite akatabanga ki nguchi kuchakeranze no manyenga ki ense yeito abantu balinze nabwo abanje kuba bali iguru so nkaranga ki yashaya gachiro mukurire otebira guchaka kurunse guchiguru au chakira sa abantu bali banze batali kwinyara agachaka kulira abange na mama mboga vijana wa boda boda abantu bakwate bios kebike nkaranga ki idea hiyo na bera atokonya lakini finally kumba arengo kuana sengenja tagete aso state house akole bintu bya biro post mune byagenda tokokora so njenge ndongo sababa aba Kenya across asibabita regardless mulengo kioli for now njenge ndongo sabanike this is your time because abantu abambara ruguru
ose mbaru tinse ngao waje Kenya twins pinto baroche kina Fred Matiang'i no muntu ibwire Kenya kina Eugene Wamalwa no muntu abose ibaro United Opposition tiga baungane for the purpose ya konyu mwananchi igobone ngende na tebe umwana ochire byasana ukurkusivuna sivuna uchire otebera tete kote umwananchi okawaida so narigire iriga narorire konye bonsi ekerenga na kiki baruji tiga basoa mu morari elinde batoire kana ni erieke manyene ereke mayene lakini tari kana ni eri uko ngaki ngwanda bari kumbere na bara ikasingapo bamagutoira kana ni eyo ero bargindochi asto yera toire igabono tiga tonyo aro bantu bari bara toire kana ni eke mayene umurari igabono esa it is for now tingo tabanga ki umurengo olinda wananchi na eri safe uso murengo yo sisi ndio sibuna na eri safe kusona murengo Matiang'i onde bwensi oru bwate ambition yo koja ba Kenya abo no to komunyoka twensi to sabe twensi batoire kana ni eli ya kawaida tutagete igobona morali ukora kwa na kuku na ande njengo tabi Kalonzo ayino mo a politician amangana na ande ebiongozi bia side yawo bajakire kukwana bari baragera abantu bande baja kukaragari asingincho bose bari United Opposition tafadhali tenena mune kiongozi obataiminga ki ayo akwane ta maoni yae inu principles ni inu mo jiko to mwerekeo na umora lewe ndako baiko Lamek Linda wananchi wanita korendo na kama United Opposition na bwego Kenya kwanza yayo muraiwenze William Ruto elinerereri atangani mono inche ndedo wanjera na umoraiga igana side to bwenda kwenda buna Kenya onye ndiri twali kwanje buna Kenya tugamba buyo umurai tugamba tuyigwana na ense yeito uburai buri tutagete no burai bagotokaraki uko tuyira mutwe kwe bure muno mugambi atebira buyo na William Ruto achete William Ruto achete agatotebi na gotokolera legasi gotokolera ABCD nayo murai na uregeti chi promise inchire mai toko na korwa no chuna toko boli bona igana nkikia liete Ruto timba sako ikaranza ya 2028 ngoboli nangikia bete murayo gachenji yeah bona kwa mboli igoro ya Linda Ground Linda Mwananchi United Opposition and Kenya Kwanza injenda ndako ba candidate I've not been an ODM member lakini ndako ba candidate ntebaiga Linda Ground a faction ya ODM ene faction ya ODM eliere serikali ime na ndene faction elie bwata barai abakoro ase grupu ya ODM babo Uburu Wanga bonsi bali babere se ODM for the longest babere in the struggle yokoliyo borai for so long but are not successful. One of this is the closest bakorire kibanyorire basoire serikali na kioro cheko babera kongusano bataina bona na ende baruororo basogesi kobachokoreki bachikoligie they feel na gotigare serikali ime it is easier for them basugume Ruto for 5 years bachikora basembanyole gochimutu kwa kanyore saidi yende Linda Mwananchi naba wanafunzi baraila basoire ODM vijana ebike bikoligere lina kobwati saidi ya William Ruto nominate na we are going to be subordinate to the older people bakoraki ODM sivuna gakoligere yaenda koba inse ya Mbadi aba inse ya Wanga inse ya Joho already a step ya yo korunse aenda to the national politics it is cover very hard nere nabwate egwerende eminano the easiest route ne ya tekri na ki the ground is there is a word in the street in a Zinero and they want something now he has seen an opportunity and he is taking the opportunity labda nkona chake iko Linda Mwananchi ni bata babunga bange sana wero wangu rwagusi to kwa Anthony Kibagendi yako isiko yeunga sama tukwa matari bake tubwate gisayiro no ari gari ngoko tubwate barongo yuri BODM gati abunge banda bangokora sana bare amogaria ine iko bare Linda Mwananchi mbali esi Matiang'i
effect ingo che korete effect yande onsi bosi wochorio bonene oise koligereri babo chiko tete ngaba chino mura ibwense kurwese semei oise koligereri buya Linda ground monto kwa support William Ruto without Kobisa. Linda mwananchi without Kobisa monto kwa support Uhuru Kenyatta. Na ndo monto kwa support Matiang'i ningo no monto kurukuna Uhuru Kenyatta. So there is a very good connection there na key tokorora Onyonga na kare Gisairo bakobwati ya Sifuna kaba maite namba kwata presidential candidate. In my mind I'm thinking there is something cooking behind the scenes. No nyamati yangi ngote na kokwana igona we need to find a proper way yoko nyole candidate. There must be something cooking behind the scenes. But I bagu si mbali riba ko mnyoka ko ODM. Bama tena we all know now ODM controls a very large population ya voters. There is a chance Sifuna and faction wako soka na good number ya ODM even nyuma ya Matiang'i as I'm thinking then united opposition will have no choice other than to support William to support Fred Matiang'i. Yeah. So it is a strategy. Unango keligereli. Mbali alina mbama itekibao. At the end of the day, Zakari, do you feel that batute bapwatendere Linda mwananchi kwikora unabawe Sifuna babu wino mo senator Ukuru County ya Kisii Richard Onyonka no kwigana nga bateba so kende batete Matiang'i yashagwa is going to give in. So okora kwa nenje kera ya yabire wakora asinini ndongera umuraya kwa ni neke moga in fact kere nkora mna kere raisi lakini kere complicated kidogo because ekero kuligirili ababunge bonse bagusi bakke sana bataraso mulengo uri asaba na inchi baroji ekero kuligirili buntu bwate chisena da chedu chonsi picha gusi nigo bago support umwana itokuru kufreti okengo Matiang'i. Na ante same baachire muina asilinda mwananchi wepae abakenya batebe sisi ndio Sifuna na andi baso iroro batebe sisi ndio Sifuna ekirenganga kiuroje kerega rekero kurigiriri politically igemi tinga ki Matiang'i na sisi ndio Sifuna na linda wananchi ningiteke mo. So that's why nkoranga kinole senator ito juice na lengese TV sana kwa chibuku kwanira Onyonka atebete mindset already saba Kenya bonspi barengire kerenge kama ngaki etutoyeto mukombozi mwenye ataza komboa Kenya agakuwa na iga mbabuate system yabo baguchiko kuri gas because barori ngaki barori abana siasa abonzi barigirire because babere siasa barori ngaki oyo nabwate kerenge gitukio konyo mu Kenya utabuati so agakuwa na burunga gataba ngaki intwe muna bana siasa nturucho montole already okonya bananchi undi ari tugucho gukora nerega egasi na ndaka buriuga kule side ya Sifuna na ndi kule Matiang'i agateba any activity kose keni yonsi keliro chitokora muina neke muina negenteke igoboni minute ngaki Sifuna na Matiang'i negenteke mo unless and otherwise eike bachake obokora muno bondo oje koru umurengo okaronzo bagende tokora batabuati nia yo konya bananchi because statement ni Matiang'i akwanite boronga akwana burungege because bona ekirenge gite tutanyoro umuntu okonya bake tari hasi mambenje munanje Fred Matiang'i kuturanyoro undi bwese ubwate kirenga muni kiane kirindo je ngaki Kenya ne bwato bongosi ubube na ne bongosi bororo mbwate ni anjema ya kusaidia Kenya so na injira bongo masapo igobono murali abantu ababonzi bitoroje bale kina Sifuna kina opposition united opposition abana abantu obwate kirenga kemo giyo tabanga ki Kenya etagetogo obora yuya bolibo ko barusia sebe sita tubwate bono ya William Ruto igobono ingorengi yakora no bona iga because we are heading to Kakamega so tokuruka Kakamega still ya babonzi birinda wananchi na ande bahari kirugusi because umweshimiwa Fred Okengo Matiang'i na united opposition leaders once no wakale chingongo chagusi toko chakera naroko toka ende gusi
togenda Nyamira tukurire gusi Ende barikirwe. nande barikirwe bose nande ni 100% ni baje batu oni kirukuri mna kibagendi alirinda wananchi nande no wale so mheshimiwa Okengo Fred Matiang'i because nere oli front line champion amangana a Dr. William Ru yani Dr. Okengo Fred Matiang'i so nakingo tabinga kia bantabose na mabali nili chinga bagene toko by times so bachamo banyore kerenga kyuko ira Kenya yetu mutu kulingana ni shida yetu tupata. And according to you presidential candidate ya Alinda Mwananchi Fred Matiang'i kulingana muna agenda cha maoni yana because ngwa roche na ni statement sivuna kwanite ata bete mejado tubuka ata gaiga ni zeto ya sarikire na fureti Okengo Matiang'i atote borongo ki ese yeto yakaya ire so niga ndio monto ora beke differences kando agigishinga ki abekire sati burunge nkonye ise yaito igo bono jeni noche yakora no sibuna na tabetanga ki konye gwichi kunyarekana oyo Fred Matiang'i nero ora konye ise yaito oyo nena sibuna na tabetanga ki ni tayari esenge je chinga ki ngakiroche reception ya Matiang'i rongorwa gusiki ocha how do you expect it to be? I think last year November twabate by elections Nyamira and I'll tell you now everybody was excited for Matiang'i as a ground and Matiang'i kwa roche na win all the by elections chirichi alenge Nyamira exacto buno mogusi neruete mogusi werule na ende the only wish we want now nkelina ki Kenya nechi region chinde chikoleki chimwanje na chimwelibaga nduna bagusi we have accepted and we have given our son to amurule kuchia se aba Kenya and a reception yayo chotwara gusi I don't think ina nechi konyora pingamizi ende yansi na Matiang'i ngoja ende yale kwa babuya sana na Linda Mwananchi bale ko ikerani na barabo bache bakwania bananchi bagwate supporters roche mbache wikana zakara teringa barikirwe akalinda Mwananchi esenge tu ali they might want to keep it separate first kila mtu aende hivi barolena Linda Mwananchi want to create kwanza a political constituency waike barolena bono we have here and here ntobwate Sifuna na Babu na babata bembaikana are we expecting to see Barongo Onyonka and the rest they are our home sons bamocha ni mbabo then that's baboro yes ngochane kwe ukwana ni ngana ya mwele kunde ngena sore nende nkora ni akego imara daima ward yue gora nere nyangicha Evans bwata politician yange 50 no kiana na bakchikora wetani chigwe 20 timanyeti inki atarakora ikiotete ko muchiko maruse yobisi so in fact inkwanira mangana asiasa gosoburai we imara daima ndobwate some challenges bitara ikerana kulingana na promises chirichi abagambi umugambi akwanite atara fulfill kulingana muna akwanite so na bere ngo challenge ndoro gose na ari gutwara enkore ngo bake so that akorera abananchi ba imara daima gasi so inyora still timaeti problem kyabwate so amanya goteba obugambi obonene obubo gavana wa Nairobi na bubo tabwate umwerekeo so that na kie kyagonyo kuiba cha kuchabo nchemanya kwibulinga ki because era etwe mandate na bananchi wa imara daima so tali supposed ya ndako peg umo gavana amwa ibintu bire supposed to be imara daima because one see kile kwa very elected na na bocho de mune gavana because ne gavana na era yako cholo so ngotumiko le power chiri kwa hiru because ai kwa very representative ya wananchi oko gendo tabenga ki I am here because your people ngibintu byabomba ibere munanje umwakirishi so inyona ngaki nduliko igwana sayo so amayo tabo bugambia singinje bwa bero bokongu bwa gavana tedi tebu ati anyway yo konya bantu ba imara time manya kwibuli because egere nkuligereri
from national government chibesa ko bali released to the government ya county government so that bamanye go distribute bagenda bakorera abana inchi mashinani kule so nyora bone korakana atabwati ubumanyi burungi so mo challenge amayo ndebese ngijore kwa lengi opponent yani so nga time so still ningenda toko mwa time lakini bintu biribire byange supposed mo MC yakorera abana inchi bayimara daima abana inchi ebakorera side gwachoriru ninde totebenga abana inchi bayimara daima bakwegenera wawachorire buno mu MC obo 2027 ngikiri guchiko bakorera as chi second chinkasa so abana inchi bayimara daima bamanyete sana because igendo karakina the front line go champion abantu baito bachamo regardless inka yorwete igendo ya kabere muna njobara mama itemba bwata record yani muna natemere bakonya abantu bayimara asa ake ari nkunyara because mama itenga ki no ni bichane binge na wairi chi opportunity because bona muna ndega nimbwate ekambo nigete at least ngo ikana suma baba vijana yaja go train because nimbwate garage ya karosi chikali na ndi nimbwate aga school gete ga go train igoro yo fundi bwa karosi chikali so na tembe comment vijana ibinge ga ko mimara daima so na baraba wetege me aba yitire soko boko kwana ngana yayo mwere kabisa ngikiri guchiko bakorera na boko ile kamera yawe galia number 3 otebe ekineke na kingo lingo chikobeka nigiterekera nibo so njeke ndona chikokorera bana imara daima mbamanyete because na tembe okora na walende isiko na ndemo maitengo ko bwate na ntule na barabu in case of any problem ende yonse ya beire imara daima ninde front line ko bakonya aso uwezo ya ni rie nkembwate so mokonga mumaite university area na basomere tali inkwenda ko make sure igente kitangania wana imara to chamo ndo basa gutwara bukabira muna buri robona igasai uri otela ino mukamba onje no mugusi uri no mogere so igente kinge mune ikinje bana ba bintu bale imara bonsi pingo batabenga kinge go toiranosi ande ngo make sure abana bonsi ipi banyorire igente gekuru county government igoroji pasali nkwana na equally tindiko chikoana na muno mheshimiwa Nyange chakoena na anda koena na butuko sana ne chia butuko abantu bande baraire koyo ngaki pasa le chena ni so manyako eboli ngaki eriyo koena na butuko igota tagetia bali ba tabu atingoro inguru bako boka butuko baje ko kiche pasa igobono na mono babota ni no mheshimiwa Mawate because na Mawate na era koena chipasa le butuko so nje ngumetinga ki chikure to abachwale temo ka soigo ge gorabono bakwana na chipasa le butuko njengo bataibinge ntekinge ko tokonya tigato tware omoyo bo konya abantu bonsi across the board ayambia mono political analyst kwa nakarota kwa kubori borai ando maega 2017 na boliti borai obo MCA ase ward ya ne Kerenyo ward no ngeti ko boli nende wono ndoche ngaki kera bengia tingoso kaigorake aya nyasai karanje no metigori chinsa chere kabisa lakini kondo ikankwe ingana yo mwere second ime engana ya monchenda kwane enchenda nganchite kukwana kuchia abagusi no mugusi aondansi ya soli 2027 yabere irange inche butambe nkoliranga tebana ki tigatochora barai babwato boroli talia barai babwate chipesa. That is my call every time ndase kamere abarai babwato boroli talia barai babwate chipesa ya barai babwato boroli talia barai babwate chipesa na sensemo ya zakali ngambo msia igakwa na chibasali kero kerege sunte boikarabwe nongo koro murobetro bine mambi ya bono iga atoldi na abo igo josha nyuma bakubatana aso bwange sana Linet Nyambane barenge mega yemenyoncho kone kinga chibichama na mario ya wikire trobini ya kiromweli hoika eikiego cha halitko olia ichuma tukwane nende hamanga ya siasa asemorobiri obwetrobini kwere tukobya mambi chinsai sana onaisa to wika chinsai kumicha margoba asemorobiri chigoso inabe dangongo hinche kumanyia mangi hanene kero klabu ya Shabana FC kigo chigochesa ne klabu ya Tusker chinsa hisana onaisa to chamaga sokoro segesero okia agusi di stadium kemeke na Vietnam hine to chikonyara witere bireti na kubiata na kubiyeli nsekoro segesero kiria akia agusi stadium nchekoro kwa Daniel Omwaga omoga somo toere.
Eye n'Ensoko TV, uboroso bw'umugusi.